Haiti FM a eu le plaisir d'interviewer Tamatoa Tepuriari, animateur de l'émission Ahitea, au sujet de la 3e saison de son émission dédiée aux acteurs du tourisme. Tato pura yaurana, I te yehopi ar ahipetoma e hamataf aho te tuhu atoru o ta tatof anhor a Ahitea ini ahoaya I te whari a manihini. Te ye tuhu atoru e piti tuhu a api tamato I man o e tua tui mua e hafof atua. Te tuhu a mata mua, wap ihi e te tuhu a hapi iana. I roto I te tuhu a e tawa e haere no e whariri I te whea te angai I roto I te whari a manihini. No te ite noa I tāna ohipa, e ite atu tātou te mau huruf a ohipar a, I te mau a uer a rir a, no te mai tiro COVID a hurumaiva. Te rarit fof a. Wharerit whea e ite atu atu mau huruf a ohipar a, I te mau a uer a rir a, in ai te mai COVID a hurumaiva. Te piti o te tuhu a, ihi ai ha a fof ar a. I roto I te tuhu a, e tu atu I mua te mau ohipa e rawehi ane I roto I te pēr whari a manihini. E te toru o te tuhu a, wap ihi e te reira, e tuhu a api, te tuhu a toru, wap ihi e te reira a rawena. In ei te oa a rawena, e pir at e te ata, e te rawe te tei ohipa. I roto I ta tātou nei whanhor a, wa man o tātou e afof a te prono te hiru atu mo mā ohi. Te ora, te pihi ara tātou, mātou I te nun a, I te wha ohipa nei, I te iti atu a te fof a o te hiru atu mo mā ohi. Te rar I te man o, ta mātou hin aro I tu atu mo I roto I te ratu a hopia. Te piti o te man o, I roto I te tuhu a hopia, a rawena, te prauia no te rahu, no te natura nei, no te aru te mari wa tatatou I te nei, no te whaatura I te reira, wa man o atu o mātou I tu te tei prau, I roto I te tuha, no te whaihof ahau I te taata, no te whaite whaahau I te taatae, te whauf a o te natura, e te whauf a no te pāruru iana. Te rari I te tei man o ta mātou, I hin aru I tu atu I mua I roto I te tuha atoru o Ahitea, e nā oto te reira e whari I mai, e mat e te e mai.